Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ang napulwan. Supapap, ti dakas, akababaling. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kaya tiagyan diti unag ita na salay mo at mami. Rimuarak na nagpariirak. Ala, ingka nga rod aggaot amangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kantumot ti aginaw numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko kat. Kay kayat yun ni Ana ngam iti siyak, mami. Siyak ti anak yo. Saan kat nga iso? Lisa, kasta ka din kakiting ita ti panunot mo? Apay ana ibagam dayta. Saan kit din, mami? Nalailo kayo iti tunggal maysa. Naragsak kayong agsarsarita. Idin ta siyak, kanayon nakapagungtan. Panunutom man no apay nga inungtan ka. Kanayon ka nga agbulakbol. Saysayangam ti panagadal mo. Kayat ko anasaya at ti agbalin ang masakbayam. Ngam anya ti aramidam. Imbaglakit din, tanangato tinaalata iti test tayo. Sika talaga ti inspirasyon ko. Nangato tinaalam, gapot na nagripaso ka nalaing. Saan kita gapo kanyak? Inspirado ak nga agripaso. Tapno na nga to ti maalak. Una yan, tasyakpay ka timpambar mo no apay alinalaing mo tinagripaso. Una, taday tati pudno. Limaingak samat, manipod ka na yun kakadwa. Taapay mat. Una, agsipod tadyak kaya ti paabak. Isong aramidak ti amin. Tapno na nga to ti maalak iti test tayo. Lisa, naawagam ka di ti ama ni Ana? Wen imbaga nga ada ka relasyon ni Ana. Tapno, saan napawitan ti ama na? Tapno agpada kayo ang mabitin ti kwartana? Rumbang lang. Iso lang nga roden ti kanayon akakuyog ni Eddie. Iso manan ti mas kayat ni mami? Pag ko naamat, nga iso ti kayat ni mami. Manipod nakita na ta iti parke. Mariknak nga imadayo ti riknana kanya. Uray iti balay mi. Pinagong tandak mat. Anya nga ta aya ti aramida tapno maartapak ni Ana. Kaslaman at daaming kankwana. Idinto taawan kanya. Hello, Dad. Imbag ta nakaawag kayo. Ipadamag ko kumaan na nga to dagiti grado. Pundo ka dit, ibagbagam? Kaano pa'y alinastugan kayo, Dad? Aguray picture ti grades ko, ta isend ko kada kayo. Mabit lang, Dad. Okay. Adaytan, Dad. Insend kon kada kayo. Nangangatong agpaiso. Anak, andaman damagag. Anda ka din boyfriend mo? Boyfriend? No best friend? Adda, ngam awan pa'y boyfriend ko, Dad. Agturpos kan agtrabaho akpay. Sakbay day ta a boyfriend. May karim ka di kanya, kasaan ka pa'y amaki boyfriend? Kabayatan ti panagadal mo? Mangnamnama kayo, Daddy. No imbagak, aramidak. Namnamaag tayo ta, anak. Ika gumaagmat ni makaawid into na gradual ka. Sige nga rodan, anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. Anya nga ita, bagsak mo't amin dagiti grado. Di ka di masayangan iti naglabas a semestre, tanabagsak ka? Anya nga ti maramidak, mami. Isumat ti kabaulak. No saan mo akabaalan ti agadal? Kasanulaan ti masakbayam to. Adomot di tati sana nakaadal. Yung apay ngay agbibiyag damot latta. May mayat matlaeng no di adal ka ama ko na anak ko. Nalaka makakita ka iti nataltalgad at trabaho.
Imbag ka na sabat ka di ti palengke. Papanam ka di? Adala na pan ko ginatang. Fe, pagtuluyan da kakadipay dagiti dadakkel mo, kalpasan ana bagsak dagiti gradom. Nga ading ko kanon ti pagtuluyan da. Tasyak ti sumardang. Makapasuron. Ay, oray siyak. Naawananak matitiganas nga agadan, idi bagsak dagiti grado. Anyamat nga tinadlaw mo a resulta. Ti panangiyawag mo iti ama ni Ana nga addaan dayto iti boyfriend. Padasak man gayam nga awagan manen. Tapno, maamuak no anya mo ti kapanunutan na. Sige, awagam tumanan. Tapno maamuantan no anya ti maibagana. Nakaawag ka met, Lisa, anak. Ada ka di padamag mo? Kumustaan kayo lang, ma, tito? Saan kayo kading agungat, no ada ka relasyon ni Ana? Tinaskan kat dinabaybayan ti panagadal na. Tidakas no mabagsak. Dahil ti saan ko akayat. Sayang lang tigastos na nukas jay. Kasta ka di, tito? Mabalin ka di a picture am ti grades mo, tay send mo kanyak. Kaya't ko makita na ti grado, makas iti naramid ni Ana. Ha? Ekwa? Kita agpay no ayan dagi jay gradok, tito. Awan nga min di ayan ko. Bye, tito! Ha? Bye, anak. Anya nga tinaibagan ni Titom. Naawagam? Masurunak. Taibaga na kilin a picture kano dagiti grades ko kat isend ko kanikwana. Ha? Pinicturam ko maa. Kat insend mo. Tapno makita na abagsak dagiti grado? Oy, di mo inaramat dita panunot mo. When kayam anya. Bagsak tagayam. Jaknutan na panunot dayta. Nilataan na ti bida. Kaano ak nga tamat nga agbida, ta isumat ti agkontrabida. Tidakas, no isulat ta ti bida. Kat sikat ti kontrabida. Sana mabalin. Dumtang tulat tamat ti panawan, asyak tira umanda. Day talaka din cellphone mo, timulmul ang langam, apok. Ay di kan samot tan nag-enroll. Naka-enroll sa manan ni Ana. Ni manen ana tinakita yon. Ay sika, ti makitkitak ita, iso akasasao ka. Day tala cellphone mon tumat nga mitibot-buting tingam. Uray kitaan nyo. Ada na saya at agasa at nga agur-uray kanya. Gapo iti dayto a cellphone. Ay, anya ngay kumati na saya at agasat amauray mo dita a cellphone. Awan lat ammo kon. Babaan iti dayto a cellphone. Makapanak iti sa bali a pagilian. Kat, mas daw kayon tulaangan. Nakaragragsak ka mo tita. Anya ka di ti madamag. Agkita kamin iti naamamok iti cellphone. Amay sa a foreigner. Agkita kami kano iti airport. Foreigner? Ay, imbag man. Papanan nyo kanungay. Kalpasan nga agkita kayo iti airport. Makiasawa akon kankwana. Kat mapanak matan iti sabali a pagilian. Mas daaw danto no adda akton iti sabali a pagilian. Ay na, umapalakkan ka. Ay, makapanak kumamot iti sabali a pagilian. Ay, amo ka din ni mamim? Saan ko pa nga imbagbaga? Maklaad danto laang no adda akon iti sabali a pagilian. Uy, iso ka di anangala ka iti passport mo iti agad-adal tapay laang? Una, taplano ka paapalan ni Ana. Umapal to kanyak day chay. Di dam mo. Nga adda Facebook friend ko asa murutak. Ay na, Facebook friend nga agbalinto nga asawam. Adda ka din ni Lisa dito'y tatang.
Awan ngamin ije balay. Kaano pa di pa nang damag mo? Kat kunak nga awan dito'y balay? Nagdamagak amin ang dagiti amok agagayam na. Ngam, di da kanumot nakita. Kan saan ang maawagan ti cellphone na? Agpatulong ka kini ana Ta sigurado nga muna no sa dino ti ayan tigayim na. Ay, sige nga rod ta, agawid akpay tatang. Barang addan nga agpayso ije balay. Hello, Ana. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awagan man namin nga amon, taagdamag ka no nakita da ni Lisa. Awan ka di pay? Saan ka di ako na nefe, nga adda iti nasayat ka sa saad? Ngam, di naman tibaga no ayan na. Kunana nga ang mga no simurot ka no iti Facebook friend na. Amuyo ka di dahil ta Facebook friend na? Saan mat nga Rod? Madanagan una yun ni Tita Mara. O sige, tainak kasarita ni FJ Balayda, itamat laan. Imay kamat diti balay, Eddie. Umunag ka, Damagak ko ma, no amom tinapanan ni Lisa. Ha? Madanagan una yung dati tamara kan ana. Tiimbaga na. Kat sumurot ka no iti Facebook friend na a foreigner. Ada ngamin passport na. Ay, amangan no nakadanon dan iti sabali a pagilian. Anya? Apay adi na yung bagbaga pumanaw. Tapno masurpresa ka no dagiti kabalay na. Nga madimot a sorpresa. Maladingitan lakit din ni Tita Mara. Numaamuan na dahi ta na pasama. Hello? Lisa, kumusta ka? Anya pagilyan ti ayan mo ita? Anya apagilyan? Pilipinas pa'y laang Lino kunak datit kaslabakas. Imbaga na nga umunugak iti eroplano. Imunugak mat Idi naglanding ti eroplano. Mactan Airport mat. Pilipinas pa'y laang kayan mi. Anya? No kasta, adda kayo diti Pilipinas? Wan, idi damo, mayat mat. Idi kwan, di namot kayatin arumwarak. Agyan ang kanulang iti unag ti balay. Kayat mo asawan? Kaslan nakakulong ka dita? Wan nga Rod, kayat ko ti aglibas sa pumanaw. Ngamawan mo't kwarta. Kasano ang makasubli dita? Lisa, kayat mo ta ipakaamok kadaan ha? Sige man nga Rod. Ngamin, naungat dati kas labakas a foreigner. Kagurgurak. Sige, ta ibagak kadaan ha? Ngimat fe agayim ni Lisa ti masabat ko. Ay, Ana, imbag ta nasabat ka. Saan ako amapan ijabalayo? Kaslada importante nga ibaga ma. Anya ka di dayjay. Ningamin Lisa, imawag. Kat kuna nang ijay kanong maktan, tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan da. Ay na, kwa na. Naungat ka no jay sinurutan na a foreigner. Anya? Alaag man nga rutino sir na a number ang nangawag kan ka. In-block na kami siguro. Ta saan mi maawagan? Sige. Ay, kayat na kanu ti aglibas. Ngam awan kanu ti kwartana. Anya nga iti aramaten na. Nulumugan manen iti eroplano. Sige, tayo nakagpatulong ka dagiti amamok. Ibuk ko iti eroplano nga agsubli ditoy. Kumusta nga taitan ti anak ko? Ayan na nga tan. Imawag ka no ni Fetita. Adda ijay maktan. Inalak ti number na. Agpatulong tayo kadagiti masagnan tapno makasubli ditoy. Agpatulong taman nga rod. Tadyak amo ti aramidak balasang ko. Wantita, saan kayong agdanag? Ado ti amamo ni Eddie a pagpatulungan mi. Ada kabagyan na kano ija airport. Ay, pangaasim man nga rod balasang ko. Kaasimot ni Lisa. Impaglagit dahin tanayat daan ken Eddie amang tulong kini Lisa. Ay, noan niya ngamin at tinaknakan jay apo ko ta.
Si Murot kit din iti di na pa'y unay am mo. Pakakita na nakurang ti panagpampanunot na. Namamu na lang iti Facebook si Muro tayo. Mas daawa ka. Dilakot nagnakaman. Gapo iti ayat na amapan iti sabali a pagilyan. Ang Pilipinas mutlagayam tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan na. Ay, nimbaglakit dahin tada kabagyan ni Eddie, Jai. Nakaalad amot kano iti ticket na. Online kunadan sa ijay. Ay nga, imbagta nakasangpot kan anak ko. Naawan daan na kan Eddie at imulong kanyak. Kasanungatan, katjak mo't amuter aramidak. Welcome back, Lisa. Apay asimurot ka iti di mo unay am-am mo. Narigatan kami siguro anang tulong kan ka. No awan ti kabagyan ni Eddie dito'y airport. Agyaman ak unay kan ka. Iti pa nang tulong mo kanya, Ana. Awan ang yaman ha, stepsister. Napatag ka kanya. Iso ajak mat kaya tamay sagmak ka. Kastamat siguro ti aramida. No siyak ti may sagmak. Saan ka di? Owan Agpinatagta. Akas stepsister. Kat ulit tagyaman kan ka, Ana. Tuladag tinasaya at akababalin mo. Nakasaysaya at kaakabsat. Ditan papagayam tinaggibusan ti seryetayo ita alawas na pauluhan. Supapa ti Dakas akababalin. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributaso. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.